ehlele ezulwini kukhona izinto aphuma ezibona abe nezinqumo azithathayo isimo asibonayo senzakala. Kuyakunanzelela yini bathandekayo ukuthi siphila esikhathini somusa kaNkulunkulu? Amen. Isikhathi esiphila kiso asiyisona isikhathi sethu. Sokuyisikhathi esisiphiwe nguNkulunkulu somusa. Amen. Ngesikhathi esisiphiweyo asisekho side kakhulu. Sesisifishane ngalendlela ukuthi mawungananzeleli ungabona ngani isikhathi sinenge. Kanti isikhathi lesisifishane ngendlecakayo. Gama lenkosi malibonga. Ngishiso yini mfundisi Masuku ngikhulume nawe wedwa ngoba siyazana sazahlala edeskini eliwane esikolweni. Into eyodwa ukuthi mawubuka emhlabeni, mawubuka isikhathi esiphila kiso, lesizukulu esiphila kiso, indlela esiphila ngayo, indlela ezengazi izinto asisathokozise emehlweni kaJehova. Gama lenkosi malibonga. Amen. Anginandaba le ndaba yendaba yasesonto. Ngicela ukusolo ngizokhuluma indaba yasesonto. Ngizokhuluma indaba kaNkulunkulu. Hayi indaba yesonto hayi. Indaba yesonto angisayikhulumi. Nasegoli bayazi noma ngimenywa ngikhuluma indaba yesonto. Gama lenkosi malibonga. Sengathi prayer nje, hathi sikhuluma indaba yesonto la. Sikhuluma indaba kaNkulunkulu. Hayi amen. Amen. Hallelujah. Isikhathi esiphila kisikhathi somusa bathandekayo. Isikhathi esisiphila kiso kasekho mnandi, asekho asisajabulisi. Abegama lenkosi. Maka sifunda ezwini lenkosi isikhathi esiphila kiso siyafana ncamashi ngesikhathi abaphila ngaso Noah. Ngesikhathi uNkulunkulu uyabheka emhlabeni akhushukela kushukela athatha isinqumo sokuthi lo mhlaba lo lalabantu laba abakuwo manje bayahamba lapho. Abegama lenkosi. Ngiyaqeda ke lokho. Lesikhathi esiphila kiso siyafana ncamashi lesikhathi esaphila ngesikhathi soDoma leGomora. Into ezojinja khona sesenzeka otherwise how singasenze ngendlela efanele. Amen. 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 Isikhathi leso siphila kiso indoda sayiphelelwa imizwa yokuba indoda ifuna umfazi kodwa siba indoda evukelwa imizwa yokufuna indoda. Isikhathi isayenza iSodoma leGomora uNkulunkulu walichitha. That is the time that we are living in. Glory to God. Amen. That is the time that we are living in. Uzuophethe ngomdalo omasenhlizweni yami engamthontisi phansi mawuthi uyathatha obungani lo uthole ngenye into efanayo. Malibonga lenkosi. Amen. Makabonga owahlatshwa. Amen. Mayibonga imvana. Amen. Makabonga ozayo. Bangasala ukuthula amen Jesu akafitshwa ku-amen wakho. Beza noma kuthakuyize njani. Kodwa sengathi ungabhekisisa isikhathi. Ntshintsha indlela oyenza ngayo izinto. Ngoba isikhathi esiphila kiso manje abefundisa asayifuni indaba wasesibhedlela uthatha amanzi. Uthatha amanzi ngezandla. Uthini uJehova? Ithini ikhasi izwi lenkosi? Ithi yakubeka izandla phezu kwabagulayo baphile. Alithi ukuthi lifike umuntu ogulayo lithela amanzi limfafafafaza. Abe sephila. Malibonga lenkosi. Hayi akabonga ozayo. Makabonga owahlatshwa. Ngithini umuntu kaNkulunkulu ngagode. Isithanda that we are living in. Isikhathi somusa. Isikhathi uJehova ekhululwa ngushukela. Usangenzeka noma yini noma yini. Yebo. Amen. Malibonga lenkosi. Amen. Makabonga uNkulunkulu osuphilayo. Amen. Hayi amen bathandekayo. Amen. Isikhathi esiphila kiso mfundisi wami ngitshele wena wedwa ngoba nguwe ongibisileyo. Egameni ngomthandazo wakho lo uthandazileyo. Egameni lenkosi uthandazileyo ukuthi so
kaNkulunkulu uthe yena ngokwakhe yonke into iyenzakala ngomthandazo zonke izicelo zenu malicela noma yini ngizakuzenzela kwenzakala egameni leNkosi uJesu. But this time that we're living in, please my baby, ayisekho indaba yasentabeni. Asisakwazi ukumemasa befundise siyoshaya entabeni siyothandaza. Osikazi ukumemasa ehlala ku-boardroom table ukuthi ungenza njani mfundisi ukuthi ngebandla lakho lilodwa ligcwale kanje imoto zigcwale kanje bese siyaphanana ama-directions. Jesus. Amen. Hallelujah. Siyahlala kuma-boardroom table siyadiscussa befundisi ukuthi manje siyenza njani ngalaba abobhudisise esilabe emabandleni ngoba banamathalenta phela baneziphiwo phela asingabavaleli phandle uNkulunkulu uyabathanda phela asibaphela amathuba labo baye kume epulpiti endaweni engcwele sesivumelene hayi amen bathandekayo Amen. sivumelene ukuthi hayi abayekelwe abantwana bethu enkosini abasena bayekelwa bengashumayela bengathandaza bengahlabelela kodwa kiso bathandwa isikhathi esisekuyisi kakhulu sokholwe lidlalayo uNkulunkulu uJesu umdala wezinsuku usemingenye yawo usengawuchitha noma yini into wayebheki Sodoma leGomora wabona senzakala kizo amadoda lamadoda abafana labafazi beshiya ukwenza into ngabe kubhaliwe la bathandekayo ukuthi indoda iyashiya umzali wayo iyendodeni besizavuma mani kodwa ngenxa yemali ngenxa yesisu ngithola ngimude ngimubi kangaka ngimile ngimise ubaba nobaba la ngithi I'm introducing a new couple today, Mr. and Mrs. So and so on. We pay financial benefit. Manyala mani lapho. Ngenxa yesisu ukuthi bathe abashadayo umfundisi mina ngibashele ngabatshela ngabaphinde ngabatshela ukuthi imali mawucabanga ukuthi izangenza ngintshintshumayelo khona ngoba ngeke ngitshintshuma ngenxa yemali ngoba hayi angibizwanga nguwe angibizwanga la ngumzaa wakho ngizwe inkosi ngama lenkosi manibonga bazalwane isikhathi sibi lesi mayibonga ngama lenkosi baba usibenza isikhathi sibi lesi masikhula thina bengathi ayizwakali ntangathi yesathi yahlonitshwa kodwa manje mfundisi unyathi istep back ngama lenkosi manibonga ngicacela phambi ukuthi siyafuna uNkulunkulu sikhuphuke intaba siyothandaza Nkosi nansi ibandla limi endaweni eyodwa ngalikhulu ngenza kahle noma ngenzakayo ngifanele ngikole noma ngifanele kulabanye abantu abasendaweni ethi wrong man ngenxa ukuthi ufundile wasithatha ibhayibheli ufuna abantu ngifundise no voice engathi yeze ngathi upresenze akuthi ukuzibela amen umenzi meeting abantu abalongo into zikaNkulunkulu emithini abantu abalongo iyaphuma into esirongo uyakhona ibandla kaNkulunkulu ulikhole wrong singakhuli ibandla abantu ngingayeni ukuthi angifuna ukuze esontweni sala ngithumaza njalo za esontweni no khona lahleke khona ngaba lenkosi manibonga amen haleluya hayi amen bathandekayo kodwa legomo yachitha intando yasiphumile esandleni iqembu laKanowa ladudulwa ngamanzi laseliphumile esandleni amen
ibandla lanamhlanje ibandla siphila phambi liphumile esandleni asimingento yodwa ungabuya labathayini lapha ivlog ingavaleki ngizwantatazele into azaphuma amathayini ngizaba yini sesezalapha ukuthi hayi awenzeni lutho God bless you no khuluma iqiniso njengoba uJesu sesiphambanweni bemshaya beneza konke angayitshintshanga ilanguage wena utshintshwa yini ilanguage uyaphi ngathi wena uya kuliphi izulu kanti uya ko-anti uya komzaa wakho siwahamba Amen. hallelujah amen. It's a high time to pull up our socks sihamba labahambayo abangahambiyo basala nakumakomiti wethu asisayi ngokuthi uyathayida noma uyanikela asisayi ngokuthi uyabizela noma ubizela sesiya ukuthi uhamba njani uphila njani uyayiphila intando yakhe uphila yona yini noma uphila intando yemali